za nama je potpisan memorandum o razumevanju sa nemačkom klaničnom industrijom Tenis, koji bi prema najavama iz vlade trebalo da rezultira najpre izgradnjom 5 farmi od ukupno 20, kao i da poboljša stanje u oblasti svinjarstva. Investicija je vredna 420 miliona evra i podrazumeva i otvaranje novih radnih mesta. Podsjetimo se kako je to bilo početkom nedelje. Potpisivanje memoranduma o razumevanju sa nemačkom kompanijom Tenis predstavlja veliku stvar za Srbiju. Istakao je Vučić i naglasio da je dolaskom nemačkog mesnog giganta dat pozitivan signal i drugim investitorima da dođu i ulažu u našoj zemlji. Kada vam neko ko je najveći u Nemačkoj na ovakav način dođe u Srbiju, onda to valjda nešto lepo i nešto dobro govori o Srbiji. A ja sam njemu zahvalan što time reklamira našu zemlju na svakom mestu i što svim ostalim nemačkim investitorima govori da je dobro da ovde dođu. Vlasnik tenis grupe Clemens Tenis rekao je da su u Srbiji veoma brzo stvoreni uslovi za investiranje i najavio izgradnju prvih 5 farmi od ukupno 20 farmi svinja. On je dodao da će se kod nas proizvoditi i hrana, što znači da će postojati zatvoren lanac proizvodnje. A premijer Srbije osvrnuo se i na detalje potpisanog memoranduma i onoga što se očekuje da će se postići njegovom primjenom, a odnosi se pre svega na zapošljavanje ljudi, kao i razvoj kooperantskih odnosa sa domaćim uzgajivačima svinja. Mi ćemo pomoći na različite načine, ali smo mi veoma zadovoljni ovim, jer će svaka farma, ne pričamo o klanicama i o svemu, zaposliti po 150 ljudi, ali vi znate šta će to da znači za povećanje stočnog fonda i kod naših seljaka, jer će oni da otkupljuju domaćih seljaka, da mu obezbede hranu i cenu napred, da bi oni mogli da mu po svim tim uzusima, po svim nemačkim standardima, da od njega otkupe tu svinju i da takođe mogu da idu u klanicu i do finalnog proizvoda, kasnije u izvoz. Vučić je kazao da bi u narednih mesec dana trebalo da bude potpisan i ugovor o ulaganju nakon što Srbija usvoji izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu, kako bi se nemačkim partnerima omogućio dugoročni zakup. Dan nakon potpisivanja memoranduma stigla su i prva reagovanja. Beležimo neka od njih koja su pristigla u našu redakciju. Memorandum koji je potpisan o sporazumevanju sa nemačkom kompanijom Tenis Holding u neku ruku i nije loš, međutim ne vidimo ga kao konkurenciju što se tiče tova, svinja i toga. Čak šta više, mogli bi da se uključimo, sve zavisi od onoga što oni traže, jer puno je nejasnoća oko toga. Kao kooperacija, s obzirom na ogroman broj gazdinstava u Srbiji. Međutim, ono što nas i dalje zabrinjava, to su zahtevi uporni za neki 15.000 hektara zemlje, koje traže da mu bude ili dodeljeno u zakup ili ovo što je neprihvatljivo za nas, tako da po pitanju toga nismo uopšte zadovoljni. Drugo, ogroman broj farmi praznih koji izvori kod nas, takođe možda bi moglo da se nađe način i sporazum sa njim, da se zasnuje kooperacija i da se radi nešto. Za sad je sve nejasno i namere njegove nisu nam poznate, tako da bi bilo nezahvalno bilo šta prognozirati unapred. Napominjemo da nas je sve koji se bavimo svim oblicima poljoprivrede izuzetno uznemirila vest da vlada Srbije ulazi u aranžman sa nemačkom kompanijom mesne industrije, pri čemu bi vlada ustupila stranom partneru velike površine oranica. Želimo da vam skrenemo pažnju na to da po našem zakonu nije dozvoljeno da se oranice ni u kakvom obliku prodaju strancima. Mislimo da je krajnje vreme da se prekinu razni načini izigravanja zakona i da se otuđuju prirodni resursi koji su neobnovljivi. Vi kao najodgovorniji čovek vlade bi trebalo da insistirate na tome da se prekine sa takvom praksom. Poznati su vam i naši predlozi na koji način poljoprivreda može izvući državu iz krize bez uplitanja stranaca, ali i uz iskrenu saradnju sa vladom Srbije. Imamo i neproverene informacije da su se u ceo posao uključili i domaći tajkuni kako bi došli na lakši način do oranica. Napominjemo i to da restitucija još nije završena i da nije u interesu države da daje nemačkom partneru nešto što je tuđe, a da potom svi građani Srbije otplaćuju dug države koji je napravljen nepromišljenim potezom, kaže se između ostalog u saopštenju koje su nam pismenim putem dostavile 4 reprezentativne asocijacije poljoprivrednika.
A sada predlažem da čujemo i mišljenja stočara. Da li oni dolaskom nemačke kompanije Tenis vide bolje dane za svinjarstvo? Ekipa emisije Brazde direktno se javlja iz Vrbasa. Tamo je naša koleginica Senka Stanković-Njaradi sa svojim sagovornikom. Senka. Aleksandra, hvala ti. Svakako događaj koji je nesumnjivo obeležio nedelju za nama u sektoru agrara jeste potpisivanje memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i nemačke kompanije Tenis. U našim emisijama imali ste priliku da vidite razna reagovanja, ali neko generalno mišljenje je da niko nije protiv, ali da su svi za to da treba biti vrlo obazriv. Upravo zbog toga ekipa Brazdi danas je u Vrbasu, tradicionalnom svinjarskom kraju, a gost naše emisije je tradicionalni uzgajivač svinja, gospodin Drago Zukić. Gospodine Zukić, dobrodošli u Brazde i kažite mi kako vi komentarišete ovaj aranžman? Bolje vas našao. Pa vidite, treba biti oprezan. To zvuči dosta bombastično, kako bih rekao, 3 miliona svinja, 20 farmi, to je meni prosto neverovatno, mislim i nerealno, ali izgleda za toga se krije ovih 15.000 hektara koje bi trebala vlada Srbije da da u zakup dotičnoj kompaniji, a vidite, ako bi to podelili 15.000 hektara sa 25 hektara, to bi bilo otprilike nekdo oko 600 poljoprivrednih gazdinstva, da bi mogli mladi ljudi da neku i kakvu takvu egzistenciju zasnuju da rade. Drugo bih rekao, ako te svinje idu za Rusiju ili gde već idu, kuda onda idu naše svinje? I sad su svinje 120-125 dinara, neće ih niko. I pored interventnog otkupa, šta se dešava i dalje? Cena svinjskog mesa pada, tovljenici ne trebaju nikome. Ja ne znam čemu to vodi. A ako Nemci budu proizvodili te svinje, verovatno će ih izvoziti u Evropsku uniju. To može da postakne da se ukine vakcinacija svinjske kuge. A za izvoz u Rusiju prosto ne verujem, jer šta rade naši klaničari? Eto, kupljen je Mitros, imamo Karnex, imamo Neoplant, imamo Matijeveć, imamo ovih manjih klanica. Znači, njima ne trebaju svinje, naše klanicove ne otkupljuju svinje. Ne znam čemu onda ta priča o Nemcima koji će da proizvode 3 miliona svinja. Nemački partner je najavio proizvodnju od 3 miliona svinja, tačnije osnivanje 20 farmi. Da li vi možda vidite tu neku šansu za kooperantski odnos? Pa ako naprave ti 20 farmi, onda njima kooperanti ne trebaju. Oni će raditi zatvoren sistem, malo će ljudi zaposliti, tu je pitanje ekologije. To su ogromne količine tečnog stajnjaka, verovatno će raditi sa rešetnim podovima, to je problem za ekologiju, kako će država na to odreagovati, to ćemo isto videti. Jer sad otvorite farmu, toliko vam traže, čak vam traže i dlaku u jajetu, ja sam tu radio pre 20 i nešto godina i onda me koštalo kod Svetra Petra Kajgana, pogotovo sad. Jer očekujete neke bolje dane za... Pa uvek se nadamo boljem, ali čisto sumnjam, kažem, sad su svinji 120 dinara, evo za mesec dana će početi turistička sezona, vidjet ćemo šta će se desiti. Jer čudi me da Rusi nisu došli pa napravili klanicu ili kupili jednu klanicu i izvozili, kupali od nas meso i izvozili za Rusiju. Ništa, ostaje nam da čekamo da će ova investicija ipak dobra biti za sektor svinjarstva. Pa, nadamo se. Hvala vam, gospodine Zukić. One of America's biggest secrets is that farms practically don't exist anymore. The animals we eat are grown inside giant hidden factories. Since 2012, I've been secretly planning a project to expose these factory farms using the highest tech spy equipment available. Drones. This video provides just a sample of what I saw during only a few days of filming. You're looking at a lake of toxic pig feces and urine, the size of 4 football fields. That's because thousands upon thousands of pigs are inside of these buildings. Their waste falls through slats in the concrete floor, and it's flushed directly into this giant open-air cesspool.
How many of these kinds of factories are there? In North Carolina alone, there are over 2,000, and the consequences are disastrous. The waste falls through the floors. It's flushed out into an open pit, like a cesspool. It's easy for a big hog operation to have as much waste as a medium-sized city. Of course, the pit will fill up, so it has to be emptied, and they're emptied by spraying the liquid waste. Yes, you heard that right. If you're familiar with a garden sprayer, they're gigantic versions of that. So they're making droplets, fine mists out of this liquid waste, and that can drift downwind into the neighboring communities. I shut my hog operation down and I got out of it. And I just couldn't do another person that way to make them smell that. It is a cesspool that you put feces and urine in, a hole in the ground that you dump a toxic waste in. And I've seen dead hogs in them and stuff like that. People can't open their windows, they can't go outside. I've seen it. I've talked to the people. I've seen the little children that say, Mom and Daddy, why we got to smell this stuff? You get stories like, I can't hang my clothes out. Feces and urine odor comes by and attaches itself to your clothes. And then people will say, we're scared to invite neighbors. It can, I think, very correctly be called environmental racism or environmental injustice, that people of color, low-income people, bear the brunt of these practices. This is where they spray animal waste on us. This is about 8 feet from my mother's house. What is it like when the mist is... It's like, you think it's raining? Really? You think it's raining. We don't open the doors of the windows, but the odor still comes in. It takes your breath away. Then you start gagging, you get headaches. There are a number of studies of asthma and asthma symptoms, particularly in children near these facilities. Among adults, there are reports of several types of upper respiratory symptoms. These pollutants are affecting people's blood pressure. Who's responsible for all this? Smithfield Foods, specifically the subdivision Murphy Brown, which controls the factory farms shown in all of the drone footage in this video. Smithfield is by far the largest pork producer in the entire world. And inside these buildings, there is something else entirely. Pigs are really intelligent animals. They are more intelligent than dogs, they are more intelligent than cats. In the average pig barn, there could be hundreds, if not thousands of pigs crammed into this one sprawling indoor space. Their entire life is spent standing on concrete floors. Mother pigs are locked in metal cages so small that they literally cannot even turn around for months at a time. This is not a partisan issue. We are all opposed to children being made sick, to animals being abused, and to everyday people's lives being ruined by the stench of cesspools in their backyards. These thousands of lakes of toxic waste must be among the most bizarre and disturbing environmental phenomena that have ever confronted America. And they've been kept well hidden from the public for long enough.